Yawan syaka final football tournament haka khatpra tarik banai besipau Hajar Alpusan kabadai kasngi sajan balapan yat daka Saint Mary's Higher Secondary School Rangblang. Kumshi benta ban penkut yaka jingrakhe yaka Jubilee siar jong ke school. Kata ka Mautau YS and Sisi Rambrai kabadai ka team na West Khasi Hills kabala penlim no ya ka Lumparing SC kan yakun persya ya ka Selejong FC kabadai ka team na South West Khasi Hills kabala penlim no ya ka Moranglang SC kabakam syong shit bat sngoten nat tam na kabenta jong pi ki pat ba bawan pet kai kalong ba ha ka tega sngi kan dan ro ka lucky draw sngob ha ya thiet iki ticket lucky draw yo thau tho shun kabok kanusip jong pi kinong thiet ki bakwa ban thiet ya ki ticket lucky draw kador jong kawai ka ticket kalong shispa tingka kapor kadang don sa kumba sau sngi thik ka price ka baning kong kandai da ka kali altu keten ka badang thamai lani da ka song pisa ka balai lak tingka ka price ka baar shilak tingka balai sanpo hajar tingka basau arpo hajar tingka bat basan shipo hajar tingka te lada pidan kamon bantiet ya ki tiket pila ban shi WhatsApp ne GP ha kini ki number harum pra lai nyo lai sau pra khandai lani pra not iway sau khandai pra san khandai nyo lani nyo not pra san iway sau san lai san lani pra nyo khandai pra nyo iway khandai not sau rio en sapan khalai ya ki ticket lucky draw hakapor sau baje janmiet but en sapan i pat ba live ro haka YouTube te menta tongin ya ngap ya ka jing pensyai nakaliang kinong penyat habaya day bat ka lucky draw School sendiri saya secondary school Rangblang minta kasih kepada yang muncul ada juga kai lagi draw pada salong haka khat pratari jong tau benai angci hapu Saint Mary's Higher Secondary School mini stadium di minta kasih di donangnya pusum tinglawan penbit penbiang naram tak kati kesini pada juga kai ya kalau draw kumangila print kumangila plate ba ka first prize kan dia dari ka brand new to kitchen lani lada pintre kan dia kaliu ngin ai da ka bisa cash prize ka balaya tingka di mentang ya pun krek na dong sidong bat kejel kai kan long bed ha kati kesi khat patrik penai dispose nomor jarapsan bat ka por kan long bed hek ha ka por sabuji bat kumuncu kan tamau bahar ti kesni khat patrik kan don kejel kai final football ada kesni hak por sabuji diingat ka ninyo pan penyalai kai tik ya kati kalau hidro di nakam tai di price di bakam siden dulu nakal yang jong ke school kala pen krek secet kala de bu lupa kala de mang lupa di ngangit ba baru biasa menta ya kani kalau hidro kati sini berarti ada tik iki tiket so bari sumareki WhatsApp pe jatuh sini nomor hak di sini ingin I live di watara primuan ko ya di sini dulu tidak sampai di mobile video free nomor kapor no cimi price kan deh live di ngangit batu ini dipercaya nah kalian jong ni di beripik ya ketika kalau terus ketika sini di kublai sebun sesi mentalem ya kan kalau terus jong ke school jong ke Saint Mary's Higher Secondary School Rangblang kublai sebun